Shalom. Rahajeng semeng para mamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Sane banget kusumayang titiang, para semeton druene sane nampi sih paswece ide sang aji, ring sajroning marce pada puniki. Sadurung irage ngelanturang swadarme utawi karya ring rahina mangkin, ngiring sarang-sarang nyujur galang pikayunan mangde setate ngerasaang sutrepti. Punapi kesemeton ngerasaang nenten wenten dami ring manah yadiastun sampun medue arte sani akeh. Punapi mawinan irage sering ngerasaang puyung ring jeroan pikayunan yadiastun sampun ngaruruh sakancan puji-pujian ring jagate. Inggih, ngiring mangkin miragiang sabde ide sang aji sane wenten ring kitab Matius 16 pausan 24 sane mawus kadi puniki. Raris idengan dike ring para sisian idani. Asing-asing anak ane mabudi nututin guru, ia patut ngeng sapang dewek nih. Turnegan salib nih, laut nututin guru. Murde dharma wacana dauh semeng puniki, inggih punika. Nulak raga, nyujur sih paican ide sang aji. Semeton titiang sane banget tresnain titiang. Nyangkal raga, utawi ngesorang raga punika. Nenten je tegesne irage nenten ngerungyang raga utawi nyakitin dewek. Nanging nyangkal raga punika wantah silih tunggil pemargi spiritual sane telem. Mangde irage nenten kadalon-dalon antuk keneh sane ngerage-rage utawi sombong. Ring jagati puniki manusia setate ngaruruh kasungkanan dewek sane kawe tuang antuk indrian nyani niri. Ngaruruh puji-pujian, miwah ngaruruh kasenengan sane wantah sekale, tur nenten langgeng. Ide Sang Putra Yesus Kristus ngandikayang mangde irage purun nulak dewek, mangde irage merasi dayang ngerasayang si paice sane sujati. Nulak dewek punika kadi irage ngeresiin madyaning manah saking dakin jagate. Yening irage setate ngerajegang keneh dewek, pasti ke irage nenten merasi dayang ngeranjingang sabde ide sang aji ring pikayunan. Indayang semeton kayunin, kadi punapi irage merasi dayang ngeranjingang toye sane aning ring ember, yening ember punika sampun ebe antuk toye sani kutek. Inggih, kadi punika taler manah irage. Irage patut ngentungang toye daki punika. Inggih punika rasa sombong, sakit hati, miwah lobe. Mangde sih paswece ide merasi dayang ngebekin urip irage. Purun melarapan ring sabda suci, taler mearti irage purun nampi sengkala utawi cobaan demi kebenaran sabda ide sang aji. Ring kearifan Bali, irage uning ring sajeroning urip wenten pergulatan antara napi sane patut sarem sane ten patut. Nyangkal raga wantah silih tunggil utsaha mangde sang patut punika setate menang ring sajeroning manah. Yen semeton ngerasaang uripi puniki abot pisan, elingang mangkin ide Sang Putra Yesus Kristus sampun dados caru utrame ring bukit Golgota pabuat nebasin dosan irage sareng sami. Punapi ke irage nenten purun nulak keneh dewek sane setate melet nungkalik saking pituduh idane. Ngiring mangkin ring galah sane becik puniki, irage sarang-sarang ngeluyangang ide Sang Putra ring pikayunan. Boye je keneh titiang, nanging pekarsan ide sang aji sane memargi. Boye je kekasuban iragane niri, nanging keagungan ide sang aji sane pinih utama ring mercapada. Yening irage sampun merasi dayang kadi punika, irage jagi ngerasaan kasukertan sane pinih sujati, sane nenten merasi dayang kaicemin antuk jagate puniki. Kadi toye sane membah saking gunung ngebekin carike. Kadi punika taler sih pasuwece ide jagi ngebekin urip semeton yening sampun purun ngesorang raga utawi nulak keneh dewek sane leki. Pinake panyinep dharma wacana puniki,
ngiring sareng-sareng ngastawo ring ayunin ide sang aji. Inggih ide sang aji, matur suksmo pisan antuk sih Pasuecan miwah sabde sana sampun ngicenin galang ring manah titiang sareng sami. Titiang nunas tuntunan ide santu, mangde praside nulak dewek, purun nampi sengkale, tur sata tesatio ngiring ide sang putra Yesus Kristus ring sajeroning urip titiang. Dumadak sih Pasuecan ide sang aji, sih pitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pakuub ide sang roh suci, sata tengiangin semeton sarang sami, saking mangkin ngantos salawas-lawas nyani. Amin. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike, sabde sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi Pasuecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabde saneka wedar ring channel puniki, rari sang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.